Da. Francesca, ajde. Ajde, reci da, da. Ajde, kako mala? Kako ti kažeš? Ti si došla kod kume pa ćemo ti da malo sladoleda. Ajde, ajde kako kaže? Daj, 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 daj. Ajde. Tat. Ajde. Ali ne može sad govoriti, sad otvara usta, zija, jede. Ajde. Reće sada. Ne može sad. Neće sad odlučiti šta će. Polako, sad ćemo. Ajde. Ajde, ajde kako si sad govorila, lipo reci, ajde. Da. Da. Si gladna? Mala guzara. Si gladna? Sad će. Daj. Kako ti kažeš? A dobro ti on se sviđa sladoled. Uf, slabo će ga voliti. Aj, reci halo. Reci halo tata. Francesca? Ti možeš ovo snimku poslat. Ja na YouTube, ja sve stavljam, imaš 15 njezinih videa. Pokazat ću ti ja. Pa da ovo može i gledati. Evo, ajde. Kako kaže Francesca? Daj. Ajde. Vidi. Daj. Di si ti malo? Francesca. Vidi je. Čekaj, sad će ti. Idemo vidjeti gdje je kum, ćemo vidjeti, snimit ćemo da tata vidi gdje je kum. Mi smo tu, reci. Di si ti, bebela? Ljubavi? Gdje je velika cura? Evo nas kod kume Dunje, vidi kume Dunje šta nas drži. Di ćeš ti, curo? Di ćeš? A? Idemo vidjeti, evo tu smo na balkonu, pogledaj koji pogled. Mama, daj da vas slikam. Tu smo sad kod kuma. On gleda televiziju. Za poplave neki su evakuirani, drugi su radije ostali u stopu. To je njihov život. Nisam očekivala toliko voda. Vidi. Daj. Zbog sunca. Ljubavi. Kako ti kažeš daj? Gospodin, ja s tebom, ali nema